So pite ho hichigam hi Nepala Solukhumbu kiti district ahi Solukhumbu district hi hoilai penham tile eastern lang one of the world tallest mountain Mount Everest namun ahe hichu jagala kimuhi Okhol Dunga district ahin chubana tua thamchakat akimuna hochi bubanga ikhat ichi Mount Everest ahe sopite ho ehon lekhabua isim now Mount Everest the world tallest mountain na lechunga sangpen mol sangpen kol asangpen chu Mount Everest chu ahe tu chunga hichigama he kachinaw ba he pathen thu ka seina ba he mi jakhat chunglang pathen a howin ama hodinga he taunan gel do opiutin hichigam hi iti saida ham atam pena hi majority hi rai ho ahewin rai kiti chu emi ho tabangbang na nem ho ahewin ama ho hit atam namun ahin ichi hi majority covered by rai han khumbu kiti hi rai hon rai gam ahin ichi tu akimuna hichi hi Mount Makalu ahin tu chunga kachina wa hilim kan video kan la ahin sopite ho pathen thilsem kiti hi akidang momonge hilai gama hi chimol chunga hi mija hi in ata jin tam pita thi dong mai hichi chapang solim kan ka dole ai se dang ki phat lama so an jamin at badung ho jong tap atui ho jong at thieng selin se dam crystal clear to bang na glass to bang hoi dan chu scenery ho ja hoi mo in vetam so te ho agam hi dan chu ai banga hi tu chunga kachina ba hi ninga chu ka jo la hi so te ninga trekking kan bo la hi lal dan chu ajium lo ai banga hi chilanga jo Nepal ho chu acheng thowin tamamin ho jong mi jong khohana hi aniam pe na sang ni vel ahe so te ho in sang ni wal ahe atidang mo ngin gen thi ta ahin hi jong le ti se ta ham anop na kha jong ahe so te bedung ho so dan su ichi hi ta chu among hampa kel chaling hampa chivetam tui hi bedung Solukhumbu sapte ho chung hilai he ana kijapmin ai wang ken ke jong ama hon request ai bolen ai bang ke bang chu adap bala hi kalut nam lo hi chi hi October tha chu kana kap do hin tu a chu December or November December chu hung dap se kiding hi atui ho jong bedung ho jong betung gaden anga jong ume so tu ho anga jong atui ho ve anga jong pathen thilsem kiti hi akidang momong so kiti ho vevin tua hi chi chunglanga hi kan kap lo hin achunglanga hi baptism abo light tau so hin tua hi Nepal gama hi iti seidam pathen thu jong free ta hi ki pong thailo baptism ho ai lo le baptism lim ho hi henlang putting your photo ho hung viral kit le agam ni te Christian te asuden the na ho ti inji hen dia chu chi ho hi kan khana video kan jaw sa lo hin na he thim pi win lang pathen ko ma tau pi tin ama ho jong maban ni khot le ahung thung dung ni khole pathen in thak bo hen tin